Ia, e o foro fa whaataro whaatu Samoa lau mai moanga le nei vanga o lea fiafi ina ua lua miru te ua te ai nei le July 5 le tautua whaawawa lau Bluwave TV. Ia, meise le proklame o le tautai ai. Whaiwa si o tātou watiru he le nei fo ia so i tūlanga sa la avasi. Ia mawhita aloloa i eisi o tātou watiru mai lea mata whanua i lea si uwhanua. Ia, mai le fo i tafor kelope i le atunu me se o vasa fia o folofa whaataro whatu a siata. Ia, me se fo i rewhionga e Leaupepe i lunga o le borukalamele nei vanga o le afiafi. Whaatalofa ma whaamalo ma whaaturi mantu. Ia, o tau sa ma whainga le aveanu no atu. E le au whangaina sa ma whaamtalanga vai. Ia, pe a whea pe le afi fo i hai. Ia, e tu mawau tu taulangi. A wau ma malu Samoa e apo ngatai pa ia wha leanga nuu. Ia, o pa ia fo ia umau faa le malo, e siva tau faa ia i tama le malo, ia e matua la fo ile tuu iau ma malu faa le tala le lei, no atu faa tini o tu sala, ia, le ua mase atu ma le fionga ile to le manino, le fionga fo ile, tama faa sau le ainga sa tuala, fa mayo le ainga na mua, ioi, le ainga matua, ia, i ainga o Samoa, e mese fo ile pa ia o le la au na fusia, sua yo no le ngisa yo no me se fo yo le sur ma pu na fanua ya ai te nane le fio fo yo le tapa au fa sina mai se le tauso ya le fa le fitu le ngo ma tua me se fo yo le tama na mo mana tunatu lau fionga Leaupepe Talai Lene il ta proclame le vanga o le o fo lo fa fa taro vatu nei afiafi ya so fo man we lau to fa vai malai ya o lau to fa siata ya mai ane fo yo tu taulangi ya pa ia Samoa le oi a me se fo le malu le la taua ya a me se fo le tapo inga Samoa lo mfa yona mafuta mai le tato pokalame ne fiafi ma lo so fo le ma so fo mo ia tate tau fai fa talofa mo ta fo ta ile nga le te tamo lo tato ma tai sidi le langi e wo vai tu foi fi ayonga o lena malo si to au si au vai foi le na ta alo nei le pa o le meri wo ka usul sa pa ki eri marco au di ya lo fo na pe yo le ai na le wa mai la vai ia le draw le tato super rugby ya o le tu ma to la sa ia la fo na le musa no ta te o e ta po ma to au le na ta o la ba ile aso to nai ya ta po i va le fo ile ta longa le lau hurricanes ioe ya ma sei ave foi sei e o tono po tu ye telen mata tu ile si au vanga foi le ioe e uma tato na si le sa mo mai mo le mengo o e maka ukia e ia fo ino tau musu e o kisonga le kele mala u fie ele ki o fasi kele o le mona ele ia ai o le tau te o ia ai no le tate lungo le ta fa tu lima ma le ta fa ta lofa ia ma sani fo fie fo le loto wa vai se unga so ia o e motu ma le taula ma le awai mai tele o vai aso i ta por klame ia yo ngor kau ko tapu e ino le tou au le pulu taru na fa mo ai le crusaders i lunga i au kilani ia yo pe ma fuanga le wala yo na e tau le pau mai ta vano masalo le nau por fa mo ape wa tele ya na to ba ai na vai ya o vai temilen ta alo sul to lo se ma to au ya temina na le na mo au le ai le au mu le na ya le faina ya na o ta longa le silin na ta longa vai aso nei ma au le sifi oi yo o ye ka alo ma sifi o la sto na nei ta lo fa e te ora ta a fa pe ko ke ka alo i au kilang e ka mo wala stove no ai a fa pe o le aku i la lo i Hamilton ia o ko si la fi or si fi le champing ke mingi o le ka kia mai runga fa kula nga le ia ya fu yo finga le na le ya la le matu o le lo e fa ti no i tu langa ia ya o na matu fo i mai le ya la fo o i lo le au si fi Hamilton ele so na ula lava se sila o le plus ele te fo ya ve ma ai tau no mai ai tau la ina fo ya ma lo se ta sian mele mla vale yo na ile mangeli yo mai fo ya sua o lawa la isa mo sua ele o ngalo fo fa la nginga sua ke lo la tanga au le sifi au le ala udi mo talo ya fui mono ka sa o le o fubono o tama o tolonga taua o le wari inga o la ko au lea ia la te mana wala yo la stona
A Leaupepe, o te aru loi Hamilton. Iyo. Pe manga ia fuila ka fa fusi ua fuila le sole. Ila loi Hamilton. O yo lea. E mate toyo mai, e si mako mo si ka ku fa kalo fa Samoa. Ia mo to le atu. Ia o le ilunga fo ia to tele mafana e sila tu disi ka screen le la ufionga la pepe. Moli fo ia lo fa nga le la amata tu fa talo fa mo fo lo fa tu. Kalau faya hana matau tia fa kwa ero senge ya kwa mereka ku ofisa le vo to fa talo fa mai fa talo fa tu mo fo lo fa tu. Era nga te lea o tupua la ufalili no fai masasa malo lava ia le mafuta mai yo lo ma ko fa kasi mereka kenger puru. Henry Vauliko o ke kawi ikea or kanga kale ali o se kanga kaulo ai ngari. Iyo Henry Vauliko le mafuta mai Timaru. Oh, yeah. South Canterbury. Iyo e lo lai na. Pe na le tele yo o la to fo ye e mau loa ai le ngata na o tele fo yo ngar wenga fo ye la ngai te lo e sina mai yo ina fo le le ngata ngar wenga tulanga falfasi manu ia ai o fa longo o le mana yo le ai le nofo e kere fa la ngo mai fo yo o pe afa pe ka musu e fa maua Aba taro fatu Henry il rimango la fiafi pama to manongi ai se foi o le talenga ya sale au mua io e talaisa fai la unga bo la usunga le fai onga fa te dele mana foi ai se kai me usu la pese lungon ma por kalame o tanga tale o talaisa usunga le fai onga po ngasi e malanga mai le no o le lo manu ya lipata o le sa fai onga usunga fai onga sa mo ai le la kaka e ka karanki kala ke le iskai mi pes Iyo, ele fai asa nga siti. Ai o tangata pia pe lai ha ngai mo life pene. Ia vai fa le po la se me avano ai. To tele yo la mata mai le matatangi o va pe ona wai ta po kala mea so. Ia le lopo ina le la ave ma wala. E ono fai lo se siti ia. Ia fai au. Na e loa mai fo e lalo manu lai so fu pe ia sunga le fia fia Florina tonu anai fa te ya tu mafuta mai se fo o salaf solofuti le vao salu Maota le mafuta mai le vanga la fiafi e fa pe la Margarita Samu ma le tau fo mafutanga ia le to fine ya ngasolonga Ioi, male ke rola e le makukuro I maka to fine langa le usausion to lua tau ap I ngarunga fa taimi. Ioi, ia le fionga ya ainga petelo milo le mafuta mai me se foi la ia le kako ko ingo ko rupi. Tamo vau tu ua. Ioi, I kakama. Ioi, makua le farko masanga ya faka maulolo o fea le te fao pe ai le nei taimi. Ia lo fatu programa ya je oe le nei vanga la fiafi any bona me se vo ole tausi a te sisi a be fo ia shipa fatu puinanti pe se fea manaia manase sau ai le suafa mfai ore makuanga nga e malaya io sa tu ya tua io Elisala tali matasi me se fo io le sunga ya pop ngasio o isole ia papo Hamilton na le lo uskalia sorry na matalona su e Hamilton. Ya, alo fa ko sia uso la kama. O te mana tu pe le uso va tu ia wai le tau fa ilo ina le tale ni fusu fo I fai pelenga. O ngoa ia sa ta fa longo ia so ia. Te meleng TV. Pop ngasio. Iyo. David tua pop ngasio o paunga la lau. Ai paunga le mea le ngo fia la kama pop. Ese ore kanga kai pese ai vai ai de kanga kapi o koriaka kai peu ai ese pese teri pe a voi leleri lo no ngala tale vi fieta mai tai op e via kai pusi o le kamano tai mila o fainga ruenga ko inga ke va ia sa ngale mu I le a o vevela le pale I Otawa kama foi le paradise le sa la oso sunrise e kifa kuloa o ai ar fia kama gangsta kifa ko ve ku ngola fa penge mai e popirum sa pe yo le la ale pe yo le la al fa fe au voi le alu tonu ta fa va to ma won man mala mal te mina fa pe o e va ve ai o marta fa nga o le yo ton ya le na ai mai se la pe ase rua mai pop mal sunga ya malesi tu o ngale o keki a talo fatu e le nei manga la fiafi
ia e me se fo yo le mafutanga ia o ai le sistema sa le vao ia fa pe la mai ka kalepo loto shek ma to fo mafutanga isu fo alo ma mafutanga le vanga o le fiafi ia me se sunga e sala ia ma le to fina ti pesa lo to va tu Leaupepe dis vanga le mafuta mai ilesi ia o le fatalo fatu le sunga ia Isaia le ala ia whapea fo ia sulita tonga whau ka leopa mai melpone ia whapea fo ia tawita sui whatau o lo whapea fo i ona mafuta mai sini au se tali to tele i o paanga tapo kalame mai au se talia ai fika taimini nei o la ua tartolu pa whapea o le te sini e lono inga le ua lata ina uma fo ia ngā luanga le aso ia whataru whatu fo ia whaliu a si a ken ia o lo mafuta mai fo le tātou po kalame i le nea fiafi ia whapea a leki san yam ia a ninga si o reupena ia whapea fo i whaoliu a si ia ma ila ia ma le uso ia oi tua fine ia eu cherry ia le na ia o kamala yo la to wale masani o lunga Facebook ia eu le vai na me se fo ia joa pena ia ma tausi va tele langa ia le mafuta mai fo i le nei vanga o le afiafi o le taua ia fo i o Leaupepe o tau le fatalo fai me se o le totelo i la jo lunga o le YouTube channel le mafuta mai inu au sala robati melu si paia ma tau fo i mafutanga ia ma disi lava o lo mafuta mai ai fatalo fo i o se aluka se aso o le mana ia pe ono fatu fo i sita fasoa o ke fia ia i tate vai atu i ko kero i suafa mana tua fo e masangi nga faila utala lea o le taua i o le whaingoa o whanau i ngoa fo i o mea sina ma mea tō tino a inga. E iei ngoa e ke kau mea lo i ngoa lo whasingo manga. E te tali tonu lau tala lea lau whenga lau. E kau mea lo suafa. Ia o se whalanginga le whasingo se makai o lo a inga. O se suafa o se ele o ngi suafa o ngi a inga ke kausia. Fatu whapena. O le mana ia o i sa masani o na vave i loa i Samoa mo so tanga. E fau nei mai ia le tele o le whaonga ina fo'i. Wow, e le fau pat. Ai ona ua matalo fo'i ia, ona mata TV fo'i na yo tātou tangata ia aso. Ia o inale na sa welo tama i o John, o Ken, o Tom. O le isi vaenga na fuai ka mangalo whionga Leaupepe. O le taimi ua move, o le tātou movement leo mai tunu i fafo. Mana tua ai saurisi ka ngaka o le umia. Fati tainga, nana na whamatala le whionga whaumuina e. Tia uli tala le whaumuina le to le tai. David tua. Man tua fo le soa fo le uso ma fau. Oh. Ia, o ma fau lona ingoa. Ai ona ua mai o le umi o le ingoa. Ma fau. Le pi fa pupu to tele a fau. Ia pe la le ingoa le David o se ingoa na. Whaingofie. Na whaingofie ia e man tua ma fai fo ilanga nga fa aktu na fo noina o le tasile na vaenga na mafuai. Ona sau ilunga le mele o le ingoa palangi aka ko ese mai ala i tōranga fo i wha awhakasi walanga e ia tatu ainga e peye e sokanga i awhakasi i o kamalanga lele i si mako piko le au Creighton e vaenga ngā wai mare tua pio ala nene meki e kau kuri Creighton ai piki kau kura piki wha ale kari komu leo le mala tala oi leo le mo e o se le Creighton ale mo e lumala vau liko ata no sa tau ata lo va tu ya fita ya mari i posa ave se foi o tele ngai ale vao to le matapula Julio pena ya matangia ma le tau mafutanga le vanga o le via fio follow fat o le taua o le winga le na ya tau na tele ai foi ni si o suafa o la tau ma le tua foi la sa ile kai minga fa ile tu la fono foi le o peleki ele ma fayonga e ka alo o peleki pe ale iso ngo pala pe ale iso fa palangi le mafu anga nga na tele na suia mai ia ngo o mantua pe ka mua e anga breaking al me nga pe ia tamale o vainga pe o vainga tu nga mala nga mua breaking al me le o lo walu ai lo ngo mantua la na le nga amata mai o foi le lu isa mo nga making o Brian Williams sau ya Stanley Joe Stanley, John Schuster, kusa ko kele nga sa fapenga mai. O ingoa lava Michael Jones. Fapertania. Langa sa ia ile la tu la fono fu nga vai kai. E ka kaunga ia so ingoa fapenga ke making ai le au. Pe ia o kamare o inga. Tu inga mala.
lenga Mua. na mua loa breaking al mele o le alu lo ia mo tatala no o I nei vaenga o le winga o le tatala o le taua ia fo i le mele o lo kango e fai ngoa lo mafana I ngoa e fasino manga ia te oi wa isi waka ngofi fai mo ngo fo nga e mai le fasi vaenga o le ngo tama o le tama ma le vaenga le ngo tina na afa pe o le tama o ta eli ia a o paipa le ngo tina whakekainga o ta ele le tama o paipa tina ia na maila I o eli mapa ele pa wai kai papenga esa leia ai orisi vai la tu langa ia set man tu nei vai teng o ma faina e alu to swing wa pa fai we le fia tele le ngole na e fai ngole watari a le we tautali ya se matu ala lo voi le tau fa nga mai ia I ngoa fo ia patino lava ia oi me tau suafa o mea tino mea sina tu ainga o ngoa fanua ia em fai ana alu to ia ton ai awe te alu fuala fa nga le fangua mal mea sina le sia e fai ngoa lo watari ele a bea ma pine fa mau fo le malona no tainga a fai atua ai sau ia oi a wa usi me fa ngai fam sino ngari na tonu lava mana tua foi le fa taia wai o mai mele o le ka ki ka fa ka ro fa e fa ya mata wa tu ana nei le tato wa o ngale na fai pap toi toi e isi ka mikiki si tintiti o kinkiki le o ngal vesenga le tato vesenga le u fai ole le o langa involvement I vesenga o aulange wai to tele tamaiti e ka ngalo ya ngo palalangi ia ka miki o tango le tau mafai se ai kia yo ka ngo fa Samoa o mai ngo ka miki ko ngor vesenga ia fa fa ngo fia ja e ia si kinkiki ngo pala e ngo Britania o longa ngo wa ngalo ai wa ke ia fa mai kinkiki I have a Samoan name e vala au ia o fali o fatu oi ro ngo Samoa fa mai o moi le oi o sorry e ke ro oi nga ka o mai kinkiki o longa ngo Samoa o moi le oi ko ki a ko fase ko nge wo pupura sa o ia ana tu fo la inga le ka usia sia ia sa le ia io vai lana na ta o mai esi men si tentiti po si alu tu o longa ngo vala au le fale o moi le oi o faku io ia langa ile o sira fia la tentiti o walanga la fa to ai 6 a le o fengo fena e fa le la wa fa ngo fia e longo ko nge ki o faku okay ia langa kasile ai nga io nga moi malai ko fingo ai ngo Samoa ai ngo ke ngo moi le oi io vai ole teine le na usu tu ia ia tau ili ole fingo ku Samoa I fale ali ke ngele nga usu ia tau ili ma waile o ali male manu male teine e maliu tau ili o lai mai tanga ia ke ngo moi le oi fanga wa lo fa ngo ia tu o boto maliu ka ili e ko usu e rongo usu ko pai ia le ma wala ngi Samoa le oi le o ka vu I manga su me se fo ia okay ia lolima na tau usu tau ili tau di ta fatalo laina tu yang salatielu risanti ver ke le o me fa na mawai o so tanga ele ta ua yo swaf lena to va me se fo lani fretin o fatalo fantu talo faile to fine ma futa mai oi I Australia me se fo I o lau I liu sia fausa ia kenge o le aingo mavenga io ke ngora mako mare mori le Maota tu mua le vai manga I love that name e te le awinga o laisi la fia mo ele Maota tu mua ia le fa winga ngo lona ingoa male walanga ia me o fa langinga e ia fo ia ingoa malai fa ingoa fa pe o Maota tu mua man tu le malai fo no fo ngasa va le ngu le fo ngasa va ia salenga ia salenga manduala e fa alupe o fongasa vai e fa alupe o le Maota o le malai o tu mua okay ko so fonga ia o fanga uma ia sa vai ia ko e ia ona tala tu uma tala e mafua mai o le tahua ia la ia ja fatalo fai le fionga ile sui minister nga luenga po le fionga le faipule o le faipule au le ia le Leaupepe la vai o ni wava fata eti malolo ka ilo a ingisi faipule ai se ifa vai la fa au kafa la le
Alu ai ni pu ngata vo lele e mana o mia ini tangata vo e picture mai lumo o pali te lo au ni wa tangata tawana ole me mali e kau fo lo va ai fa ngole la wa o le fionga le pule io ai to sila i ona anta fo ile amatanga le taimina no le tauwanga pi fa flat top fo ni pi fa flat top fo le io pi fo ile pi o stangata ile I fa atala le lona soifo ala ni ole winga la pam talanga le la wo atu tono palmene vo ile ya utitilo atu o Samoa atu ale matamata ona winga la uta volana Swiss ta penanga le presentation ayo mare tu fa pena a fa pe ole nga watu tua na la tu fo ile e mo ya la inga ya mionga pa fo ile umana ya ai wa yo fataro fai la ile tofa ani wava fata ya po ole mi stala ngolango le mafuta mai ngol proclame jailo tui malatu le tonga me se foi la o repa tangaloa yo le fatai mafuta mai penref e sini so le la au le ali au le lua ya ma ko o le bronco ia mara kam o fia au le te lo la le alu broncos la Leas e tu sale mala resifi le lui pina ni me amata buie tawa ia ele faina ole faina le na tulanga wa mane tua io o tausanga nei o lo o tausanga o hurricane e ka ke fo email ta longa staff tu se salu la wano le mafuta mai e ka fisili mai nei o mo o tia o le sa fisili mai fatalo fa ya fa malo po mai o nega fisiri mai se fisiri tu ale fionga Leaupepe se isona ai nai utuali e kaka fisiri mengi pe ya Lucas okay ya la inga no toma o matu a inga al fana wa alto ina no ya tuli lene ya malilom to no ya fionga ya e lo nai tu ile pa ya i fo lo nai tu utuali ya le ala tu punga me shop tama e ngo ya tala I lene ya leute ngoi fo ala wa fa fonga mai la ya o le wa mawai maso tanga ma vanga fa bena o le tatu le malolonga fa tai tele Tasi Market ai me se foi o le unanga le Pacific 40 ba talo for voucher ya le Pursilio le Pacific 40 me se foi unanga digicel ia nga te le mo te Samoa service stations I vaitele fa pe foi le Samoa Tourism Authority ai nga te le color shops le langolanga soina le tato proclame fa sa upki ngang ka ko malolonga tato foi mai se mahoi ka ko news update tato news update me se foi ona iniso fa aptoa ia mani so fa sisilanga tawa kongwe ke ngo mangwi ai oe leanga ko fisiri mai se pepper quota karmanga ya mo pe mai tato fa salong fa business nei Alofa lava mani mai pei oi monisio fa Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market di New Zealand nei tanto o loa me tau lima ese mai Samoa e pei o fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furumua fa pe mani foti maleano no ionisio me tau lima ese te fili mai ma fo ya tanto tau ma fa ese mai Samoa e pei oia ula ma fe fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala le no le numero lo o lunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lunga. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.
Ia, toi whaatalo whatu, ma toi whaafela ia tuli toi tali umai o le proklame malolonga masani, whaatalo whainisio o tau le ua to ai tau nuu rungo le tātou proklame, au ke pole, tau te vai wa fo o ma proklame nei. Ia, o e vanga fo i kau ke karikali e ai, e ua ki rua fika, ua ki fika fua ma ua. Talo whai le, to whina moana ma le tau tonga, ia, le mafuta fo le vanga o le afiafi, maisio Serafina ma tangaloa tawa, fu le whea i Perry. Le mafuta mai, tunganga Winchestein. Ya le mafuta mai lungo por kalame mai se lava le to tele ai makele o ka ko news update Leaupepe o le te ma wa le o lo fionga o le e lo loma ia le fa mana tuino le fitu se fulu tau sanga o le kolisi o Samoa ia ame se fo i o le tapenanga o tau tam toi lo fionga le ta i po le Pristine en fona e fa lo tele vanga le ta tele o ta update fa mun mole asia taman tu le tasi vali motor le ana e foi se tofa i o tātou tua asa na vai taimi o tā penpena ia le tuto tasi o Samoa. Ia na yer manatu e watauna whaatu sea o ngai il tasi iwari matoru. Ea nga ia i lātou ina ia awa o ina. A wala le tūlanga vui le tā penpena mo le tuto tasi o Samoa. Peo le miti na sa iei o te tau whaalongon mafu anga vui na laina na mata lea o ngalea. Le ala ua lua whenua tō, ua fitus futausanga. Talu ona whawaina le kolesio Samoa. Ia, ma o le ala ua amata mea la au kilani. Il maftanga a tama mtene tuai, po le skopa New Zealand fo inei au kilani. Ia, o le a whaatinoina se mātou fia, ile aso whareile le aso lua o iuni. Ia whapena fo ile aso tōna ile aso tōlua iuni. Ia, e whailonga i fo ia le nei aso waulia ia le fitus futausanga ia o tau asa mai fo ia se tau mwhainga lea onga ia wa fo lea o tau wina o ila tau sa whapena ngā solo ia me se nei vai teimi o lo whaua wina ia o lea la ua ia sia matu ta penanga na ia o le tātou local na sa tu watu i luma to vi fo ta local fa mole Ryan le longo le tātou o le tātou local na o le a ta pena ia le tātou aso whana o fitus futausanga Rona winga o la ia na ia tātou ofu o la ta penaina e ia le tātou loko lea ia o la ia tūlanga o se tātou whainga lotu ia whapena foi ia le tātou whiloa inga ia ona e to tele la tō lo tau sanga mai au se tā lia Amerika ule mwhaiona i Samoa o lo iai foi ta penanga mo Samoa ia au tau sanga mai po iai se whamoe au kilani ia ai ona whaingo whiana o mai nei martari malo tātou i au kilani nei ia la le wata pena fa mo le asiat ma lo fa ma na ia le tele tu sanga valu a fitus fulu tu sanga a le ma na ia le designing o le tant o le local le fa na tuino fitus tu sanga o ai le sa ia tu o ai fa to fa la inga le ngai ku ole ia o le fa vetseta o auia na o le avatu o le aitia a tu sifu mono oi ia ia nai ia fa lo le la utino mai ia fsil fo la ia nai e se fo la tala nai ia e sa o tiro le ai la o te tonu na ia te pa la fa fesili ia e la u fionga Leaupepe ma le tulanga o le fitus frutu sanga me se o le fa mo lea mo so o se tangata lava sa o tau wina i lea onga, ia me se fo malo te leo sa mo paolo mga whaiona a waima, iei fo i wha moe lea. Sa o leia, ta tala lewa no, e ta tala lewa no ia i lato e fia mafuta fo i il wha moe lea. O lewa iei nei wha monga o tūlanga, o lewa maoti mai, o le asfareilea ia nona winga, au ato te whainga luenga lea solna, ave tau aso livi, ai o mai tātou mafuta o le aso na e whaatino i whainga lotu ia a umar whainga lotu ia me masani al tātou manu whai se awal whelo inga a wama lo whaapeo na asia si mai ia a mai ia o na whaatino volio se tātou inga i le aso lava lea ia manai whaafifianga foi ai o le vanga tāua o le ua mautu mai o la whaatino i malai ola e le si fale e tonu i au kilani e te le ia maleleia ka paka ma whaingo fiona nga iai ma tona na e sawa moto wei na le luas fulu e mai lunga i na i mangele maua loa ia Tidal Road
Malo whaptai tele e talia fola malato fo ina tutuli ma e le uma le aonga. Ioi. Pe fa mai na le tasi tau sanga na e iai, ai ma sair tu si a onga ia oe, ma e watu ia. Tau tātou mafuta. O le vanga na le ela ve iska mo o stau. Sta mo o tautunu. Pe le inga umar kamaro. Ia, o te iloa na tau ave esa tau sanga momua. Ai ona na mana o mia se whaia pese la onga. Yo ole avanoa la le sa onga i korisi ole avanoa pese o se avanoa fo le mo le o ino le poto. Ala sa pasi sua nga stau. Ma le pom six. Ai, finau yo. Ia, ale na malo la fa talo fa tu ia ila tu uma sa o tu wina i le onga ale korisi o Samoa. Ata mai e tau tua. Le mafuta mai lunga o proclame. Ia, so se tafa o le kelope, le utou whaafunga mai uwha mpu e le whionga le teitai. Ia, po le pristine fo i o le skopa, i nei au te roni. Ia, a le wha moe le nao loloma i le aso lua, ma le aso tolu o le masino yungi. Tusala o le aso whareile na. Aso whareile. Le la whatino mlai ola. O le aso tō nai. Ia, o la whaia i lore tātou tina. Ia, o le tātou tina lana. Ia, o le atau mwhai fo i a tāpen penai se tātou se leni. O le alava le me o le atau ma au ia i le tātou corporate tina lea. Ia. Le ala la whai whale vo le lo whai ngoa ne o le tiu drop center. Le sa Vodafone center i manukau. E masani na whai konseti te tele. Le nala. O i nā le la whai le tātou tina o le fitus futau sanga skopa. I le aso tō na, i le aso tōlo iuni. O lono winga. Matata pena lau vai ngai sa masani ntou tāwhau le aonga. Whai sa o tau corporate table. O le ua mautu foi e taito o valu le lau. Ia, ai afe lua se lau le tau o le tātou table. Ono winga, su e le sau toa valu nei, te ue sau whatau sau tike na oe, ai la tu e nofo lau a whai a onga ia na matuai. Fiu iao. Ia, ai, se taimi o luma, to e mau atu ia tūlanga o i la to e whaafso tai, ia ma mau atu ai tau o tātou ofu, ma salo atu vaso lea, ia o ma ofu atu ma lea fionga ia to whai a siata. I tō nginga o tātou fitus fu. Wata le onga i fo korisi, ia wata ofu ari fitu se fulu, wata iai fo. Ia matua so ia o watu pasi vai vase hoi. E te a onga i pesenga. Ai te oso al pasi nai alu vai vase ta milo e hoi. Ai mai se la be a onga i vai monga e kuia ko ringa korisi. A jalo vatu Chris and Charles Andrew fo i le mafuta mai ia asunga Andrew le mafuta mai lunga prokala me YouTube pro peti mai lata. Ma to telo ta to fionga sa wa inga. Si o save. Tua tanga loa sole. Ia vai o kapa u kosi o kapa u o le ala tau. O le o si wasavi. Tasi le ta so fatau vai le manga ia langa le wa e pine ai o so fare a sau ai nga mane tu fo tonu mai pe al te malo. O le swafa fo o si wasavi. O le swafa le o le malai fono le o le malai le o fale lima. Io. Malai fono le si o manto wa no u fo I fale lima. Ia. Ole ngora malai fono. Ana wa mata on ta ti lo atu. E vai le ta ua I o le mele ka ke fai aku ai. Ia a tau ba mau la ta tau mara fai ngota miti ia Beyoncé. Fa ko I fo. Queen P. Le o sa wa Beyoncé me se kupe. Ai o le. La ta o ta to updates. Mana ia ta to updates e fai fo le ta fa so. Ole onisi o tala o mai Samoa o lea ua filifilia o le moruru ai taimi se ali I leo sa ili po se ali leo su e Samoa ia e out of antu e a onga faa tūlanga fu I le FBI I to tonu Amerika le sunga ya Solomon na dia le to tulunga lo nata o ia le ua I Samoa le ua maua le vanoa le mai le tolu se lau a vanoa mai atunu e tolu se furu o le lalolangi le mai Amerika le avanoa le mfaino antuni o lato sui e drain fa FBI le ala ua maua le avangor ka ku kamare ai o le sunga ya solo mona tele isa no lo fe ona bepi nantia o le fo complete o mai o ia fo o se loia luas fu toru to sanga nga lue ile matanga luenga o le Samoa o le no fai tau atu le news le ia ese lo le lo respectino I lato e ngalu lue tono lo viso leo a le fo isato sa ili lava tūlanga o isi whaelonga I lumatu ina ia whaalawa I tele ia lato manmalama ngaruenga
Awa mantua ai leo ai tolo ia. O leo wa matua maua matu langa o launga luenga puipuinga. Matu la fono. A fea foi malu i tau. Ia ila tau foi lele langa peo tatou ia so i whapea lo tangata leo. Mai o ia wale ai si. Ai elena al pau leo lo teiloa. Wa umato mai awa o nga whalo ia. O isi woa o nga tūlanga o suisuenga. Voi lele efso soani la tunga luenga. Ia te au ia. Whawhetai atu nu ui wa matau na a watua wanoa nei li malo. Ina ia whalawa i te le loa. I whatinunga nga luenga. O le FBI. O le ala o lai matua i ngā suisuenga hoia. E le ngata loto i whale. O le au te lenga voi le i whafu. Mana tua fo i o kamasa sa o i te tonu Amerika pe o le FBI ma le CSI. Tama fo i umanga su o i mawhainga apa kulo ngā lima koe su mai ma o i lisi. Fo i isi vaenga ngaka lako jurisdictions fo i. Au tama i mawhaiona o vantu i tua fo i alantu. O kama fo i ngei. E mantua su ile me ngaka i cases fo i ele au i aire su nga fa masania na i si omtanga luenga o leo. O lea fo i la o atu. Ma ai fo i meto tia. Ma meo feso soani lai mauai o i Amerika. E whao ngai susu enga. Tonu fo i la fo i mai. O le a te lese o ngā fo i le telo cases le Samoa. E le o mawhai o na resolve il taimi nei ma muon whai unga. Ona la le lava o le lava ia le loa e whaatino su enga. Ma le ai oni resources ia e mwhai ona whaunga. Ai whaftai. O lewa apa mai Amerika e watu lea sui e tasi. Le lei. Tonu fo ia wanoa o le atatala mois. Mara tua o lea tele tatou cases. Le tele tatou cases. O lea kakikia. Ia wa umaku ai le ropo whieka. Ni kala iro e whamatala ini ko inga cases. Pe o si atali ile na la vea i vaiteli. Mantua tasi na tali foi po se uso o lea o merka i miringa i. Ele o mwhaina i lo. Ele o ilo. Ia o kamalai. Ia atamata nei su enga wawa. O tasi le jano te fia i le sky. E mi vai ngai le ki piara o sky wa kerere pini. O le jano le o le CI. O le Criminal Investigations ma le Discovery. Se e wheka ngofi la kama ngai koe au mai cases wo ele ka o cold cases. Whatever. Ka mai wa ova mai sulu tau sanga wa matua malu le masio le leikingi pusa le koe au i se suenga. Ai to e mai la kama nga o mea o ma le i alu i aire suenga. E to e au tala umama. So e isi cases a lila o pepe vatu wo fafonga. E o a fo le morisika leki va kula fafonga a Samoa. Na maua. So le mo DNA. E mawhai anga maua ka manga maua a kua. O e fia se fulu tuto. A malanga le kau ke mo o mia wa kau ho i tatou le level lea. O le matua tele au cases i Samoa te loa le am whai ona fsosoni. Pea tatou o le tūlanga na. Ia o ina i lopo ia inisi o lai o i Tanmalala. Ia o lai loka ai leo tangatan whatinua. Ia le so tūlafun. Kusa le ai pekor kanga kasau. Le ai pekor mawhakau kapaan makiki. La uranga whako angar makiki. Lai lokas fatua i fo wai i mea whapena. Wa fia cases fo i atunu i whafo. E mai se fo Death Road fo nga te leo sao. Tau la ua pa o ai ele oti ia. Ai koe maua muli e ngai le ai ele o le tangata. Ua fia se fulu. E siri aku kausanga ngai ko kongo o le to ese ngai lo kausanga nga sa o lo toitu. Ia sita maa vo ilea sao pa ai o ave ma guest i lunga le America's Got Talent. Masalo te ova e martolu sutau sanga o loka ia sita malea. Ia o teimo tala vau. Ai whato a muli fo le pe o le DNA test na mau e foi. Ia ona le vai teimi foi o le tele foi o le whailonga lanu foi tono American na teimi. Lea sa wha pe ona loka ai. A le leila whainga Amerika lo e teimi nei. E te maa ngalo mea calculator tol tupe to tongi atu. Ia ai o tala to ina mai. E le mwhai e mau miliona ia. A koe mai ane. Ele mfaya milionga inga koe sua mai sang king kalavou sa ka unga maua kai mor kalavou. O te mine la waru atu aru sa o lo tama wele le tai limas furu le onas futau sang. Awa o lewa.
le mai mau olona tala vou ato. Asai tonu isa sortu la fon na tele fai. Ia, le na o le avoi le nga o nge mini o nga a ua misi mai lo te mi ta la vo lo te mi Le te fai mo ina lo te mita. Ia le na te mi po o le malosi ni o sa o le vala o le lo o fea le malosi wo mo a talo fai a keni mo pola me se foi o le fionga ia le ulo ia li foi mono a you no ngar polo ka le fionga foi a vai lili ia la ngor kamang sa lo fai e tu mo wan vai ta to ia ia me se foi ia to telo ila to leo mo fai ona sangi fa manuao ia o tato por kala me fa penga e maka ko kan kri wala ngai fa pena li ia un orto inga mele ono tato update le sila le update le sa mo sa mo fo ngala web ongo male afa kausanga kiki ya fiku kausanga in fact o ke sila sa fa so en nafi o le o mapu e mai Samoa se tasi o mata up ua koe fa so muli e kua ma koe ave ese tua ona ua le mauale moli mau tutu o le ua mai e kau apunga runga wha vaikai. A o le umi o le case lea, ono male afa tausanga o wha apawhala mai, a o le murder case, e tonu o Samoa. A le whako asu e aku moli mau, a le e whai mai ia le prosecutor, e kalianga i le whamasingo, o le ua mai e o le whafuenga runga wha vaikai. Tala ua kongi whaforo le case, Oki ako it's a murder case. A o key witness. Le wo mai pa ola o le problem la ya wang o ko yan wang ngafi ko sa ili at le ano fal le case le. 6.5 years ko kiki ya fitu tausanga o kolo mai. E ila le upunga ungo usu e ana na filo na fa upunga sao. Langa na quote tu le epai to tonu o le parliament se tasi o pa inga o tuana ia tu. Ile melea o case se nga fa kali ma nga kolo. A fa Samoa ina e uma e wale wa tolofia wale walo na me tonu e na fa palangi vengo su enga umawanga justice delayed is justice denied le kongwa e te loe o le ato nule mafu anga na la inga tolo o reason ya e fai tau atunga wale mai le amatanga mai o reasons le lava mua e le lava ka penga nga le prosecutor. Okay, o le fale tonu la le official. It's all o le fale kongo le. O official malo. Ea, saule si kolo mai nga kolo ai, ma il whanga wale awai mai le prosecutor, e sau e whai le case, lai ma ina yo nalo. Pai vai, lai sau you can, e te mawala antoanga, na ilunga uma le, whaftai le, o te whanga mele artikolo le observer. Lai ilunga. E te tango e whai tau atoa ai, oka, e ka fiola, e so. Le ala ua pewa sa ia ilo mar whamasing. Ala se ngai kai ongo koe ki fiku kausanga. Te ofofo I tūlanga pēa whapeo o e te tautua I le ngaruenga lea. Pēa ma whai ona umi whapeana e tu wase case whapea a le murder case. O I lato o lea a fia ile a mesea whapeo se solo a inganan tupu le mea lea. E tata ati a polo pe a le mau se mautinoa. O le mafuanga. Ia le whela leo ilo po tangata le accuse o ia tonu na whaatinoa po se tangata. Afo I look to ona lao le whaatinoa o le ngaruenga lea. Ma se au mai se whai atu ai se fufuanga al whamsin. E le tua I whamsin o tūlanga lea. Pe a whai o au le tua inal melea. Ono tausanga le se whaatinoa sa ngaruenga. Tarua ia o le ailo mawau. Le whaiar case. Ia tailo iei. O la au tau wantua ia le officer o lo ngafa tonu ma le whaingar prosecution. Le nai tonu lava. La ua toi avatu le te talo fu ile lea a tangata ma ilanta amise fo io nisi la tote wa amatana whaase ai na mata upulea. Talo sia ia ai toi sila le attorney general. Le loia silia le malo amise fo io le fiongar komisina ma matanga ruenga leo. Ai se koe sa ili ar koe la langar case le walanga o le ua taha wa umape wa le mau. Ia mara tua foi ka ko Samoa. Pole amale ale vela se case ale mo mori mau male o atu mori mau. Ia. A fai fo le wo mai mori mau e nga lue fa vai tem. O no tau sang ala sa na fa tali la mori mau la foi fia mo se le ne tau se la toa nga. Ale te fa tu e mo ia fa ta la fonga. Ai se o isi kai mila o pepe na te fai atu. O isi te mita te le lo tonu po ole ale sa. E a fuala fale mafofau.
le case o le murder ai ono ma toi te fitu tau sanga ma meo case fo ie fati mo meo ka fai ngo inga ole uol namu Io. Ole Bluwave ole. ale ko apingi mai lo ngale ko apingi mai lo a o lea e mo lia i le bo mali wole o lea la fo ile ale on ta fa longo tu sa mo i me o tupu mai le to na ma le line se pila fa ta longa i vai le mele ole fa ole ma wo soifu lo mongia ia si malo tamai tai foi le na tanga tavale ina mai fo ia ale foi fanga soro le ke ele mo lia tatu ia o le umi wa pe fasili nga la ka kore fasilia o le ale unga ai sile inka fasili fa pe o le ale umi le foi la ko lo Talsia pe ona e sa no tu langa le official attorney general fa pele kom sino le man la tunga bang ia o le asisi la to foi tu langa yo ia ma ba ve ona wa nga ia lo te lo il termini o mana mia le fsosani ele ngato o ile falma i fo ile va nga ia fa su e ngoi la tu maliu le matua fa longo tele fo il backlog o ina ele o fa ona fa cases ona ele o yese fo mai tailo ai po yese fo le wa ai mo le fa lo tele non meta pule lo fio ngalo pepe mana tua le ke le lopo uma ea len tau no i Samoa man tua la foi na le wa ave tua ma release tua le tino maliu o le tamaita i pule o le TV3 au te role na fale la wasi le sona nafi ona o le la ua mai le ua uma suenga ia ma vai le ia o suenga ia na fai a leo malo le sala tu treating ai le maliu o le fionga tamaita i pule as a murder suspect. It was a murder. They treated it as a murder case. Wang suspect o se vai nga foi le pa ivalea po se va. Ale wa mai le findings i tua. Le wa mai tua le findings ale su enga le official coroner. Le ye fo mai fapto. Wa le te fa longo ku kala sala tua na au mai tua. Ele o yaise rule out le mele na le pai valia. Ai masalomia se heart failure. O se fala lave foi le an fonga le natural cause foi le ai medical reason. Ia tu langa fa pena foi le tau masalomia ai pe il fa swa avatu lo. Ia ma fia ai tu langa le fatu ma wala au wo si foi le I tu langa lai mo o mia I tu ai ngā to mai nei o antu esu e mei. Taua. Mole tu langa fo no file mu fo I ma tu langa nei ai ngalo afia. Ia ile so ani le mal tato malo ia va veona fo ia tu langa ia. Ia la fo lo tato uti fo fa so tato malo o te loa o telen fangata ia no atu fo mai fa pitoa ia a ton te leo lopo le lei ni se le ni mfai ona tong ye la tu atu whenga luenga I Samoa ia tatu te re malama mai tu langa na ia o tauna ave fo yes fa momu Mali o le tasina vaenga I Samoa o lawalunga mai o le isi mata upule na sila fo ile town le lana live tu sa o me le tanto unanga Blue TV o le conference fo ile lai fai Samoa o le official whamsinonga New Zealand ma Samoa ina ia o ina ai ma fa manino ai ile judiciary a New Zealand le taua o le anga nu fa Samoa ia I tūlanga fo ia mawhai ona fisoasoani ai I totonu o le tūlafono le sa o lanto wa lipo ia I ma fa tau nuu se vaenga o le anga nuu e ta ua o le ifonga o uri I Leaupepe wo ukau ke ia ngale ngali na sila le ifonga lana sa au mata atu e saulo I lunga lau feed foi lele ia le pokalami o lau o le taimi foi lele ia la o tele na pa o solo esa pelo tu langa fo malo se no le taimi na ia lau pulo atu ia tonga a lela wa mata na fesilingia mai le taimi na po la tonu le po ai tonu ia o mai ia sta mai taimi ana o mata toi fo fatinonga ia e tele I mata ato ia au ia a tono le sisi la voi fam sino New Zealand soli ele ai la lo na winga o le mene o le ifonga e tu luar toi fo I mai male
au tela ngonga a fa pe o le na tau mama ni fa salanga na tau ave tangata nei a wa ya ko le menga lenga kakangi mai ia matau sa pelu wa tu na ponga fa pe pala lang ai longo ke fia fa masi ngongi ke sis fa bene o yo le o le ta wa ya te u lo fionga lo pepe to le pulo fa te ya tu le fionga o vai moso ia wa foi le fio le tamal fale le fio le matai ia mi se foi le matua ia patou ave ia mi se foi le la la ta yo unge male unga mali manu le ua male fale anga fulu ia foi la ua foi ngo matua io male ma upul malai o ma malu yo le fio anga sao lanto wa lima ina ma tau fai fatino lea anga matu fa Samoa ma tuala e ka ua ingei Mala malele ya yarka kama asia kakinga. Fo ia no le ua tele na whao ngā ia le fo i anganu o le ifonga. E fesosoani e whamatala i fo i. Ia ni tūlanga o ni whamamai no whaasalanga. Ioe. Ai mese alan kamane o lo fasiava. Ai mese ala ioe. Lango le ua whao ngai nei. O whaatino i nei. Mana tua ua mawhaina i lalo le vaenga fo i lero le whainga o le lua so tanga le lei maloutu o lua po le fo i sa e whao lima iai. E iai vaenga na pena uia ni ala wha leanga nuu. Lai ta ua mai. A fi ngaula iai ka kolo ia ka mai o asiata tina e va ai o le tatou tamau ai fo. Tua sa seve. A fi ngaula o le hatinganga yese. A fi ngaula ka mai ai rumo whamsingo. Makua isi e kia. Ia lela wat whamsino leo va ai whatinonga le tūlanga le. E moni whamaoni. A tonu foi. Ia e pa ua tūlanga i. O le wai o tonu a whamasino te mile a sau tatou mera keis le wono tau sanga e mose. Ia e lea vaina. O lea ua manino e fol tūlanga le. Ia mo tatou foi o lo nofo ia tunu i nei. Ia o lea ua iei lea o ngā mene o whaatino le i fonga. Pea whai ta e se. Ia pea whai ua ave foi o tūlafon. E mwhai foi ontalia ina e whamasino. Pea a vatul submission a lauloia. Ua mon whaatino tūlanga ia e whailo i foi lo se o no tūlanga foi o se mena tup. O le tāua ia i le whaamapu e ino le tūlanga lea. E fisosoani e whailoa i le tūlafono. E malu fo i whainga Samoa i lana ianga nu umana tū manganga. Mana tu e le mau fo i le isi o ki whanua. Ma tu fo i whafonga na turu. A e pei e whailoa tua i le tūlafono. A o le i awa kua le maka upu lumo se tūlafono. Wa uma fo i na uia e iai ia ta ia la le anga nu umana wha Samoa. E la tau te tau mawhai. E fo ala mea. Walanga o le upu na. O le upu mongi. E velai upu na whela fua e to ina ana lela. Anga o ngila ele ngar kasira ka kuro ele tasi tang tauti ele kasi foi la pe ko aduangi kanga ka moria la ko kuru mo famsingo ora totel ole makua ko kele kusala ole ano fale tonu la valena le sa ka ufa susulu atu ile tu la fono o mea ia sa mako mafayonga mako kaufia maya sa te tauna tutupu ainga mako kaufia e faonga ai le matu wanganu ola fsila siata Langa lena u whaalongo atu le tali fo ia amatai e se tua lalo fo i lana afe tātou whale le atua ia maua ilfi le mu whawhela teimi lea au le i o mai la misionare ma o mai le lotu i Samoa o ani tu langa na au titilo i eito ine nā teimi i fonga a wano na winga teimi na o tangaloa ia po ai lava ia Ioi. Mana ia le whaafisili lau whiona Leaupepe. Mana tua foi. E whato a tau nuu mai le whaakerisiano ina ua tau nuu le tana le tasi valutolu o. Le whato a tau nuu mai. E kau nuu mai whaakerisiano Leaupepe. Wa levo na soifua Samoa i leo langa o le whaaloalo ma le whatewhata. Mea la nai. O le mea kaunga mangingo o le mea le. E le whako a whaaloalo Samoa ina ua tau nuu le tana le ai. O le awa whatawhata ma le mi ngao ma le whaaloalo. Na tātou soifua maolai i tu atu o le taununga mai ngor kara lei. Samoa e foi la file mu. Samoa e le file mu. Sa fe kausia. Mana tua foi. Sa o mai ar whakai ka inga le titila. Inga ua kaunga ur kara le lei ma o ina tātou e isi atua tātou te tapua i aima whaifai ngā loku ka kouia fiafi.
E le ai ma se mea o sau le kusi pa ia. A whairo whaingaro, o ngā ole o kaulele ai leo le sa. Maili le pū, ia sa hanga whiwa ingi sirunga awara tele. A o whea e mapunga mai ai le nā whainga. O le anga nuu. O le anga nuu ma le wha Samoa. Ma fua isea. Inga ia se i kau wha vanga le whainga loku le ia sao wai e le ai ma se koia inga e sao so ngang kakalo. Ai pisa mai le au wala ka e le ngā ka miki fu i o le fiafi. E wha aoso ti a polo. O le winga lao le nantala. O le wha alo maualunga lea a le anga nuu. Na ave i le tala le lei. Toi fo i mai lei lau wha fesili. O le hava fata ma le vaha whea loa ai. O mea tō tino a ia na ola e ma le Samoa ia i le amatanga. Whaafekai, e pei o le au mainga o le whaakerisiano. It's an icing on the cake. O ino na mailua. Pei or kalar sa wanga le li whaola. O te le i sau e talepe le tūla fono. Aenga o sau e wha mausa li. O le sau ngala o kala le lei. Na fusia i loa le tele o nisi o vaenga. E le kala whea unga o le tātou wanga nu. Pei o tū maanga wha pau. Ai au mai le tala le lei. E pei e whai malama e wha alau tele ai. Le fōlaunga i le anganu. Nei o lana no visite tūlanga nā ona le sa maua fo i le. Pei o le ua tele au no le tātou whakerisiano. Lea ua tele na talia i tele o ifonga. Ai o tū atuina o le vana whai le vāwhea laloai. Mali. Awa pei la tūlanga voi lea a whai o whataitainga o vaimoso le iai. Ai o mai o nisi anu o le vaimaunga. Automatically ai tangata le I po mataia po ai ia ele o nisi. Le nā tonu la. E iai so tanga. O ngā whamwhaia. Ngā whamwhaia. Le nā tonu a. E mane tua la. O le whaaloto I whale lena whailoa mai ma whaamapu e mai ana le la ele fio anga o vaimoso. Ai o le kele a fo o menge o ifonga. E o sia opo ma sia sau. O le winga o le tala. O le sinu uanga I le sinu. Ai pei ono o le whaaloto I whale. Le sa whaailoa mai ana lela. Ina ia whaafai ngofiona whaamatala le tātou mau a ngai le tūla fono. E mawhai e isi mea e ongo kukupu ai le leve. Ona tau fia mai, ona o le anganu umana wha Samoa. Peila o nga lela. Ai vela o e le display a le fionga le elesa, le fionga le ngoa matua ia oifo I lena mua lenga sa ialo na finangalo e mga o ai faile tau ialoti le fa ingoa le fa lupe o le matua patau ave lena sa ialo na finangalo ma fa pe tu le ai e ka kauanga kaui o lai showcase o ma sai te lua o le story le o le mele langa o me kukupu ai au vantu la mana tua foi la e ke le ai nga fa lava ia le tapa au tau po le li isili o le feona no e mo mai o le va fo ilanga ka ua ia te au fa fale u polu ia ila u mai tau atu o le fa e ui le loto sai e foi upu fa ngai ungi se o ko fa fangua le lionga nga moe ai ke lola le upu na to ta au ia ma to fusi ia fa ukanga ka malo fai mai ai onga e fainga ka lo va ai ia makaia o le li o rangu o le wa mai le kofa te lo e tasilea va le Leaupepe wa manga ia wa e melo fa fsile ka kala fo lita tasilea va wa sakia ke mingi o le vale o le ko ilo e fa le polu longa ka mali mongia onga e ma fu anga mua e le taimi e va ia ku le fa le polu e ko inga ku ye ka usanga ngai lo le tamali ile wa e mai le ngu le usa fa mai ona ta pepe leo lana whautanga ma whaapea I ronga loko lava ia. Ie matua. Kou ka mai ki kulou suafa. Ona whaataa ina I lea ma whaapena. Le whainga o langa whaukanga. Ai mana tua. E le suia lava le whaavae wa uma ona ma manu whaatiti. Ma tosi laupua. O le a lea whaavae. E le makua ingi kausanga. Tulou. Ai kausi ma malu o suafa. Lenga ele se fa o se fa sa mo e fa mai kausi ma malu o kausanga. Lo fionga Leaupepe. Tausi ma malu o suafa. Se pe ta matama lava tu lo foi le o tusi matua ina I se fio anga po o tusi ali sa o se fio anga. Ia or ko fa le nga e moe nga kau na tau feliu li wai. Ma le fa ukanga nga kausa ili. Wa fu ai makang. Manea
Awai, o le wata o tu langa lea ese vo le ono la telefo ia no malal fangolo la tu fatino po le hafo ia le tele o le fautanga le avatu to a mai ele mawalo se tas tapalo le tal le na tonu la pe oina ai telefo ia o mai fo ia tu sa pe fa longo atu ele o ai pe a vale respect ona la wa o mato fatala o tato walna o le fekausi o le ava o le va fekausi i le nga ale kula fale i longa ali ele faia so loko o mongia po le ave foi la o kali tatara no ia mai le fatunga titianga le la unge mamangu le lewa e tatitango fia mati ele mata upu le fa so ngol por kala mea le pe a sila ngai o ai le akali i ko kingo le o maliu ele o se aro ko kingo e fa singo ia makai ele o se aro ko kingo e fa singo ia patau avi po tiu fea ma suafa ai o le fanga u e fa singo ia unge o ai ka kaunga sa o ai ka kaunga makuai ka fa koko o unge o ai te tauna fa il fa unga o unge pe tango sa ili le mele ta o sa ili la ta te halu e tuli matanga u e pe le tala le tolofia sina ai sira foi la nga mai ar fa ko fa la ingar kala le li orangu o le li le la inga fa ma pu e upo unge amang le lewa nga o fai mai a unge e mali mai a se wo i angelo le langilo le fifia maro ya fa fele ko foi mai lo walo ai kalia mai a sa fa o lo ma lia mai le wo u kalo sanga ku mananga vai i ola le panka i oi ola le panka i le fa peo mala ese o ia o ha upo to ai foi la e nga va ole kula fale ala nga ke lo ka usi manu lo na va ma lo ngadi se in makila i oi ka unga fo iuka fo il fin ngalo ma ia fa pero le la nga fa ma pu nga lela mana ia anton wa nga fo le ta wa fa mani no nga Leaupepe o ke roi si nga lela le nga maka ia ma fa pe what's the point ai ia ta wa ia ona e sila fia le nga o la nga o me fa pe ele kalia i vai iyo ele kalia i vai ele si no tulanga ai ole va fe kausia ila le fa fitai ha foi to lo foi ele o fa be o fa o lo winga yo la utala amu ia e ngo fie foi le tula fa le nga ke lo kausi lo nga va malonga ali o longa fa manguianga o langa launga sa ole au ivo e lo ai foi o ia ilana fa alo ia male talia foi se to fa wa mai e ui a wa mai maule soifua mo fa tai fa aftai fo i ila umalanga na watu wala to auti tilo malato moli mawina fa tinonga fo yo le atulanga ia wa mo ia len fa tino eta to le el tulanga vo le el tone rate ia pe le mawale le anu angola le ia le na tonu lava o le bingala na la tatala amu ia fo yo le tu ala lo ele o ia mantapia le mana ai mai sor tatu matou foi fa fa poru lango lo fiongo te mali i Leaupepe ai ia ja uia malau tau le mau ile upenga launga me se fo fa fa polunga ia taua lo tatu tau si malu tatu tapa ia malu kapa ai la me ko so lo launga lo manguia ngai lo ko upu ai lo manguia fa le kingo mo mai o kapa au li Leaupepe o vesili o lalo manguia fa kingo mo mai o kapa o mea umai e ko i kapa e sa umai ngoi ula fa pala tu la fa a kongwa le ala nga sauro le fa upunga na e pala mea anta mali i tu la fa le le winga nga mea o lau ko o malau launga e si i ai lo kapa ai a ko ingaki o kapa e pala umai a oi e ave umar kula fa e o me foi le ali o touta pa e tau mwhaili na wha pala mai nisi mea ele ole aele ole uma lango nei aso lau talenga o aso ia sa tele na mai voi lele ya o pusa apa ma ya nei aso wa mai ato se lau tala ato ili do pe va fena va o no wa makan kaule pala mai mea ka mari i kuna fa o ngo wa kele inga pala nga i kai ko la ngai e uma ele isa fa ile le ya si kula si ka mali inga ko yo nga lafo mo nga inga
Ia wale mga whapenge aku le ako whare kuai kuai. Ia ai ui o lea. Ia tā ua ia nei vaenga ua tā. Ia male tūlanga muli fo. Tui fua Ryan ni lunga ia hale standing langa o lea. Ui o le tamo swali ino uwhia mana o tati tala noa. Maka uki ali. Oi fo ili swafa makai o kakam. Anava tau. Anava taua. Mai o pe o ale pata. I saki koa. Ia. Sati toa ia le pata. Maka uki ali. 1.6. Ole tā ua ole tūlanga o lana whai. Ungala o whai. Ona o le pe e tō telo la tō sa whapea mai. Ia. O le fupeki a le Rooster. Ia o le kapteni na Australia, o le kapteni whana le State of Origin, na le Leo Tedesco. Ia. O ia la numero tasi teimi nei. O le la wape, o le la tolu sfulu epe tolu tasi on tausanga. O le la sa wha, ia le wha moenga, a wha pea e nofo soli. Ia e whatatali ai pia se i alu ese ia Tedesco. Whatoa me ia tūlanga lea. A le la wa upfront ia soli, e le awal Rooster. Ia, o leu te lai titi. O le fo i si mafuanga. O te mana o fo i achieve le tūlanga le i au ta alo le Wallabies. I au ta alo i se World Cup. Wale si World Cup o le uni la fe Australia. O malofa rani tausanga nei. Australia lo. Ia, mai a. Ia, ai fa momanga toi fo i mai. Ia, o le awale toi fo i mai ta aloi. But i lona lai titi la i mal tūlanga le tupe le wa le woia ma whaiona mawaina, e le ngata ina. Mantua e alu lo le uni. O tangata le tau wha moe le uni e whai mo la tu tangata e maketi e le tau whanguino le o lakapito no Australia. Ia. E te ioe Leaupepe i le whai unga. Le ua whai e swali. Aver kupe mauso me le uni. O te ioe ei. O te ioe ei langa le whapea o lea mai lor tupe te minne. E tausanga atoa fo ito ta alo e tausanga le Rooster. A champini le Rooster tausanga nei o le ta alo ai. To champini tausanga le. E le mwhai se sina vese ana achievements a aswali. Ia na lue se lava lea. A la ua matua. Ana wha pene a mai atu pe wha mai. Leila walava fo le Rooster. Tai au. Wala alu le ta alo le uni. Ia lai on nala na contract le te minne le. O le winga o visilia, o le toa dele yo ilan tau wa whaale le fia. E me se ilan tau pe li whanga i le yungi. O vai atu fo i ilan tau fo i o ilan au whasala lau mai le yungi. Tama fo i le koe o kasa. To ale fia ko ngā o vai atu ilan. Le liki, sorry, le liki. O vai atu ilan tala noa. Oh, yeah, go now. You can go now. Pei fo i le wa tau soa lusa le i le whai unga. Ai, ia tia, o lau whai tau atu i le saunoanga le grandfather. I think o grandfather o Swali. Lea e au mailunga i tātou tala reporti mai Samoa. Ka ua o nganga koe ngō ulangonga i loa. Lea i la lau sa o le whai unga nei whai. O le kalas koe inga a le grandfather o le fionga ia anavo taua. O langa kakalo lea i le atua. Ia maua ngilu manga i manguia. O langa whangau i kalonga. Ele o kakalo inga ia whaapea ia makuala wiloa. Aua se rumanga i manguia. Lelu wingo le namia. Na ua manga ia whai inga lau whai. Mantua. Ole ngaruanga Swali. O ta alu. That is full-time job. Pe ta alu liki. Pe uni. Pe uni. O ina lai mea tau se lona ainga. Ngā kōngua. E leise se senga foi masiata. O lana ngaruanga o le whaasalau ma le whaiaonga. Ai loe asiata o tae au. E te lelo na manuia maua mai pe alo e whangauranga Tasi Market. Whiu ana e toi whaatali mai i pokalamene. Alu kuna lauta. E tātou saile li manuia. Mō tātou ai. O la vanga le pe whaitai le tūranga lea. Ia, la nga fo ele i tupu ia oi. Wa e whiu fo e te ngalue e le olo tam whai le tūranga. Ia, tātou ai ma tātou support ia lea tali o le tala so ari i le te mina na lue whailuna matai. O le mafuanga, ia avea ia masatanga te taula i ele telo le whanau la iti o lo tupu ai. O mea me whaiona o ilon taumwhai, ia o mai fo i le whanau la iti Samoa, ia sili atu. Ia avea ia ma wala e tau atu ai, e ma whai fo tamiti Samoa, na o miliona tupu in whaiona na mua, pe a wha maoni e to leni, to anga te talo i le atua. Mausta i o matu, o inai mo mai whamania. O le matua, o te whawhitai Leaupepe na maua le wano te whaatalo whai mo utala noa iei. Mana tō whatai mile na mai le matua ta mane
fionga mulianga tele o le lava tami tonu len tonu to Samoa na ila tama ifisili na faya ya swali ia le moni maule fionga mulianga tele male sunga va ai na forsa ina ua mafa talo fa mo fa fitai ia ma o fa tu lo tala. Would you look at joining the union? I ngo fi kai sevens. Would you looking at joining the union? On Italia swali ina umai le taimina, he's not sure. On Italia sa ana, not sure, but we'll see if the opportunity comes. Ia fa fitai ai, o le wingo lan te tala. O ki li roa ile au riki e pole hale mea la ala iona soa fua ya lan tau le toi ngā vaenga marisi o tala noa mai fai mai. Ayanga ave ia mau milionga e atia e ai le tūlanga o le ta'alonga laka pi la iti tonu o Sitalia o sili atu. Seta. Le 1.6 million le au mai asoli. O la wau mana fai na maro e lau uni. Le tupe le uni e maua. Ile aluato soali. Pe ala tu fa nga ina soali e market e ta'alonga. E le fa pena faia ona fa pe au mai. Tato mate pe work le ai. O lau e foi lau popoto mata mai lai tono ta'alonga le uni. Na tonu lama. O la to ma fau 1.6 million fa nga au mai e soali. E generate mai le 4 million na ta'alonga tono Australia. Ia le na tonu lama. Ia congratulations. E te loi ua fetau i le lei malona suafa. Ua fekau i le lei ma le suafa. Mana tua Leaupepe. Ina ua tasi lea mau na fua i le suafa lea. Ia, talalasi Samoa o le mau le nei no uno fofo ima. Famai ina ua tango au ia le tupo fono ti. Na tango au ai tuai i antua. Se au mai ia se akali i orko ingo fangenge wai ko kele alo fangenge. Aina tango au la o tūle malo to ina o fiai, tu ia tua nai tua. Famai fisili lo le ka ia le kupo fongo ki. Se amai se fisoswangi la kaua lea, tau al paenga wo. Ea, famai le vala aua tu ia tua fiai tangata. Na vala aua nga ia whangenge wai ke leo ngalo. Se amai se so wakali. Se ave o lai, se i alanga le tau al tupu. Ai kango whangenge au mailo ngā kari i lea. Oke o. O te or suafole. Mai vakur kamala so swangi kaua. Fesili le or kala tu yan tu fiai. Fangenge. E har kamala. E hau ngai kaua. Ai fa mai le kala le tadia fanin. Fiai. Se ole anga var kamor kau. O nga le nga mawar suafa le ole anava o taua. Ole anga var kamor kau. Le lu bingo nga mea. O longa nga kula. Or kau. Ia, sanga yangi ai ol tai. Lau fionga le anga vo taua. Ia langa nga ua konguru whaarupenga. Malo suafa. O lau war nga ma sangi or kau. Ia sanga yangi ai ol tai. Manui whali tapo inga mi se vola fioanga. Wamane tua. E le ngator sati toa o le tongo. Le tongo le sia fioanga. Ia manisi a fo yo fioanga wale maua. Pe ia i fo se piko sak pa i ke or kamalea. O le vaenga pitoi, o lona nu pitoi sili ana tāua, o Samoa. Ile tūlanga lea, o le avea matangata, e inspire el to tele. O la wiana vaai le tāua tele. Ile ngata i le whanau o lo tonu Samoa. Au tonu fo au se talia. Au au tele o nei tamaia leo o tele na maua tupe ta alunga temine. O tangata nau mai ni a inga sa tau atiai. Finau ele i whapena maua mea ai o tangata le sa a mata mai lava leo langa o le taumawhai le ala wo 1.6 million a year at 90 sfului watausanga le ite kasi nga mea o te whaituela utana tasi le nga mea o le sila mao yo isi kangakai ia ai ono le ia te au o ki lo le sai vo ile le sai whapea la akelele lost anga ile NRL walu mongianga e pisa fua le walu ese mai le si o le si stale e si makua superstar le walu ese le wa me anga ile yungi ia on ma vai nga ka mor fri ko masanga e la walu fiso e la walu to ai ala tasi le monga yolo o yolea ia ana fai ula ia ile ta walunga ina inisio vai nga la pepe eta tele atu le vai nga fu e fia al ta longo fu le nga mako vadia fa le mona e inisi vai nga te fia sa no e le fa mai ta program o lo ta penal tato promotion no le Mother's Day at the Sound o tato le anga i le tato Easter
ai whataua la sa tinalanga o te iloa. O le aso lea, e se selo ta penanga tātou ia tama, o lea o ngā ator tau sanga nei. Le ala la le, wa me whaile tātou whapitone, o le Mother's Day. A matatu la song fuol vai aso lea. Whatau sau ta papuas futa la pesili atu, pe whao ngā tau tua le Click X Pacific e la forse le ni anga i numero titi Sauli Samoa. Ma ole o loa wano tonu tātou se i whaias for Realty Tasi. E tolu o tātou cash prices tai lima se lau se i mo New Zealand. Tolu fo i cash prices se i mo Australia. I as for Realty Tasi se i au o lava le Mother's Day. Ia, o tātou whapitola nā te tisau. E amatala le vaiaso la, le o vaiaso nei. Ai, ia e whataua, mau te lofa to, o tele lai whamai sao le le ia Leaupepe. Sao. O te ofo ia u se tina o toi tangi sa le litai. Ki ofo hau ioi. Tu te le maali lie lava o aso umai tui titi a pei le whaingo o tau, whaingo tupu. Seta. Ta ia tau sua. Aioi. O le aso pito i tamata, le o tau sanga le ai, o le satina. O le asata ma. Ma le asal whanau, e tau whio lolo. Ai po le wai oso kusi pa ia. Le a vami o le i. O ai ese na te maua. E sili lo tau i penina. Ai ke rora ukala. O le fale ai ngā le Tasi Market. Uma. Malau taupa. Le ua maua uma tele o au nanga i sese le tātou. Le fua tātou cafe e le Tasi Market. Ioi. A vape anu. Tile le iai. Ia vai le whainga. Nga umanga ave le Tasi Market. Ia umaroa e whairo iai ia vai oi. Ko e pau warku pele ko e ka account ko se la le la fai se voucher i Samoa. Ia masilo makua le wa vai. Uma. O le voucher foi la. Alusa o le voucher. Alusa o ai os fartan malo. E mi fasilo matua lai o ia te fao el naso. Ma le foi mfen fao ngata tu talo fa voucher tele o tau si Samoa. Alu o ia awale alu fo e tama e so waso. Alu na tina e alu e moe ai o. Ioi, lai ai ia skula ki o i fartan malo e vai ia maleo leoina. Oi ole. Ole vai nga le na iai le avanoa fatai foi li mo le avanoa na maua iso o taimi o te rua tu i le VIP le talonga le mona Pacific. Ia malau au malosi o le hurricane. Ioi. E lo el mena le no kiro solo el na so to tono le tanto VIP la. Lounge sole ke ua tongi fa fo se ia o se silanga ke ronga kawi loa ka ka o wedding kong e i le o mano fai ai a sa o fai vo ai ia tatou tali malo fanga le lei pa inu ave mata mai no fo pito silio na mana ia le o talo ele na umala e uia le mose ai mona ia e tala sia ta ia fato o le se potu VIP o se talonga super rock. O le mea piko sili na o na mata ina ila o tilo. Awanga ko mangaku umai o a fo i ko kama o Brian Williams matou e te tupulmento puto sama tene. Ako mangaku umai ta repeat. Ia au vai la kangolo male tangolo male ngalu fai aku ya uko. Ia o mai la nga yo ke foi. Angin matang. Ia mai foi la ele nga ka nga saule nga luloro. Sau mana sio. Ole amakua le ai maskoa. Ia, ole tūlanga le nana iai le tālonga foi whaapitai foi ia i le vanoa samwhai ona maantu ma le fionga le lipulu le titi sao le mese foi. Ole CEO foi ia le congratulations i le wa makai le iseu. Ia, ele matai Anthony. Ia, au sa lo whaasino foi. Ia, letal na Ryan. Can you put that back on? O ia le lipulu le o tātou titi sao li Samoa. Ia, o la ta pena o la so nafi le ana tau no wai Samoa. Oh, isa. Ia, ai whaftai mo sa no tātou e tolu tau sanga sa CEO wai tonga. Ia, le la wanga ia tu Samoa ngalue. Ia, atonu o se tasi foi o le au ngā foi mo tātou company wa o telefono na iloa ai tūlanga o le taita inga o company SS. Ia, ai sa o tama vui sa tālo le awale Warriors. Ia, maka kia. Sa professional league player foi. Awara me o tau vai si tama pe sa tau tau si mamalu mua na o pe tau umiro foi na lua mafuta o ka vai o ka wa mi o fa ko o kana ka mane o fa ai o no uie te sawai ina ai fangali ia fa pe foi fa alu sa ili ia mamalu o tonu ia o lau fa Samoa ia uma mai po ale uma tau sanga sa e tau tuai
ai ua matua lelei atoatoa ia lou malamalama foʻi e tulaga o le tatou agalu ia a fai foʻi maoso mo ia ma lona aiga pe a toe foʻi mai ia amana o mia fesoasoani ia faafesoataʻi mai le tofai asiata ia mo nai aʻoga foʻi ia oe tāua o fakamamaulolo o kuʻikuʻi o raga ko i kele iyo matua o le faletua masaga ua vai o ia a e maua au faalagigaga ua makuamaga ia foʻi lau CEO titisa matiseni ia lau faailoa mai o le sifi e magumālo i le taaloga ma le pulu i lenei vagalafiafi tauluga le poroklame lenei vagalafiafi ai se la manga o le tautamali la foi fonga vatele ia tatou titalie la foʻi ia taeao taualuga le fa moi moi e iai le o koe manga kua e iai sapa ie faakau ale fionga ia nanai io kako inga ia ngai velva ia e iai sapa ra o kama e se fulu ka la kau la ngolele io me kau le address e mo le so foreli i to confirm taeao se fulu tala ai fa mai e lua vai mo siu pipi o le kele iari o sosi o le kele o me kongore ai na o se fulu tala io ia ai to confirm tua e o te lo foi la to inga sapa fa tau nei a le fa ka kama vo e kufu ia fa tau role man longa ni ma taro ba ia o ni sina o dan to wan talo to me se foi ia se isa ili tai o pe mo se avano da of so ta ile fionga kom sina o le Samoa ma wala no ma tala no lela ia se isa ili la so tai pe ma fai ona bo mai so na vano ia ai mo le fiafi ma fa to fa atu fa mangaro se la manga o le to ba la foi fonga va tele ai mo le fiafi asiata me se wala fionga Leaupepe so i fo me manuia Talofa. What? Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu luma mau. Tonte fia ona pemo o Samoa. Papetai la fio mai. We will see you again. God bless. Wow. Go guy makes fia ai. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Cho điều số, có ai xem mấy sao cũng kêu auntie phạm thôi mà lunch mà okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Okay. Chị Phong mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talofa voucher. Thanks, Talofa voucher. You know how much I love you? No? No. Talofa lava Samoa o le o tau mai i fale o loa le Tasi Market i New Zealand e tātou o loa o mea tau lima ese mai Samoa e pe o fue ma to o launga tuinga matano o Bluwave ula fala ula nifo titi furu mua whaapea manifo oti ma le ano noa i nisi o mea tau lima ese te whilikiri mai ai ma ufo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pe o ia ula mawhi whaapea talo ulu mawhai i se tau o fiatele pala au nei lole numero lo o ilunga mo nisi o whaamatalanga le Tasi Market le tali o longa nao. Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful.
how's this for beautiful? No, this is beautiful. Oh wow. Không cái make feel ai. Just give me a second, eh? Hello? Auntie. Bayoko. Cho điều số, có ai xem mấy sao cũng đang chơi vào rồi mà lunch bắt đầu kêu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Oh. Chơi phòng mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No. No. O mana ufa ya tu ya tu ele na ole vat. Tu sila mai. Maua nga ese. Ia po tanto sa Peru. Ngana fa fa ngofie mala mai. I so se tu ai nga umi. Mawar kama ku skol. Kama ku sirua ia marka mai ringi mua. Ole ala mal tu ai nga luenga te fia me se oele pa ye se asia e lo fese mau ma. Mai sila mai. Mawar kama aunga, mawar tama aula au Leaupepe. Ioi. Le gata ilea ia o le tambaleli. Ia scraper. Mai e saru fa faingo fie yo na latu le vali o le fali. Ia maua fo ie nai tātou wa oloa me se fo o tātou Leaupepe dipi me ai so se to inga tau mafa ia o afo ekipi ia u kapisi. Kama fo inga ngaparasia va pea mai malau kama ingefi. Alu fa penga maruri. E te maua umala vei i le the color shop. Ma tau tia le to inga color shop. Ele ngata na bali. Ta vale ma vali fali. Ai te maua i maso se to inga olo ko sisi na o tina. Ia maua na iau sioki o a uma tūlanga ia o ipu. Ia e te welo Maota Italia iau malo. Tūlanga uma fa pena. Fio mai e te maua umala vei nei ele the color shop. I nei matafeli. O fisiti. O le ale no meremba wal mato o nanga. Le la o sopi awe. A fa pea ua mulo loto mai mana o te fio mai e fie loa tūlanga. O mo nei o loa. Wala au le tanto no mero lea. Tu na tu lumo le tanto screen. Ia o le lua lima lima fitu. Lua lima lima fitu. Po le numero fe ai o le fitu oro fitu. Iva valu fitu. Fitu oro fitu. Iva valu fitu. Po le tanto landline o le lua lima lima fitu. Vili mai loa. Nei te ua tuan. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din mo ko makiva. Say, may nga mo video ko ay. Amang yung kulos fangaw, mabakulong talo fakal-choy celebrate los fangaw yung sa misina. Sorry, if you po. Sorry. Ang amin, kasi los fangaw, if silbi po. Uso, kaya ko kong member of fufu. Yeah, okay, so if what? How's it? Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko, welcome to Tautai. Maro. Payment. Tell off a voucher.